Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Hanyutrep Youth Council HYC Education Cell hagajnya lam usamla en lang sawian. Ubadayu Education Secretary mentaka simbalang ka arpo arterik kelalengkot arja arpusan kilalit ban khangtala sisendon ya ka Office Director of Higher and Technical Education kabadai page ka scholarship kisamla pule. Kajing lek khangtala ka seng ek ka office kadai hadin ba kimsim la patiau ie. Halor kajing dawa ka seng ban pelatnyo ek baibam. Neka scholarship kisamla pule ka badangsa. Haka je keren berusaha melayan lang oleh itu, maka surkar kelada penmi ia kawat ke banikong dan taka first installment bat kawat ke baar. Henry hadu menta pat kadang sa sekawat ke balai, ha ke bapalat arpunyo hajar ngutam kisamla kimpat yo ia ke baibam jongki. Kajing penslam ke surkar ban pelaj ia ke baibam kisamla pule, kakta sisa namar mentale, kelada sekapor ban siu ia ki bai kelas jongki long usah melayan lang. Kumta kaseng kala bernyam bala daga sorkar kan pelaj mardori ke baibam juki arpu henyo hajar ngutam ki samla pule kan sa penlong daga jeki ban lektur sendon syas ketriat. Sel mentak sini lawan hakani ka office terkap jokatan education badi page ka scholarship luar kata ka jing pending jong ka scholarship jogi kena pulih kata ka pre-matric ka post matric scholarship ka jingwan jong kasang mentak sini hang ni ban khang talai kani ka office ka long ba nakalian kasang nilayo ek jing ujor nadu mencem sinam bat hadu menta bat khamtam e kaladan ka jing bitar jong gi babun ki kena pulih bat khamtam ro ki kimi ka berhaban wan na kishno no kandong beper ni nakalian kasang kani kamdai kasin ka bankong bangila hapan sim ki steps ki senjam ki batnge persya ke department luar ka jing satang jong kata ka scholarship jong ki kena pulih hagi sinam ki boladap nila simro ki education ban pelong ka education hang teh po madan apo hang teh po malki ha ka silong lo college pan rai ban tur support sekretariat bat dei halor kan ya ba ni kema bang tu sinam hadin ban nakalian jong ka HYC education sal ni sim ki senjam ki batnge ngila ka nakaliang jong education minister la penbenatang hadin si kenta bay kata ka scholarship jogi kena puli kala pelaj bat mentau snambat ka jing pelong ya kaseng ban khang gani ka ban khang tala hang ni hapo ka jakat rekam jong gani ka office rekam bu page ka scholarship kalong ba wa ngi iba nakaliang ka department kala de ban release kata ka first bat ka second installment rei hadu mentapat ka dan saka ta ka third installment hakaba pelat arpunyo hajar ngot ki samla puli jong gani jela kidang dan ibu empat yo ekta scholarship kene kala bu jing khamtam ki samla puli namar bakal de ka por ban siu kita ke semester fees nila yo punya kran buat nodal officer beri page kene ke scholarship bat nakaliang ke department ro ka kala ong singi ba kimla ban le ye namar ba hawa kila pha ekta ka communications ke ministry of education habai dai bat kene ka pending scholarship ndai hadu matamne kimsem layo kanu ka clear update balanu kata ka third installment jo kata scholarship and release nila file ro ek RTI halwar kene ka jing pending ya kene ka scholarship hausam bola dep bat katom ka jubab ka ba nakaliang ka sang layo lingba ka ministry of education kala batai syai ni baong ba kadau tenrai ka pelong ban krislam ban pelaj ka scholarship siapa ka jela meghalia ka dai ba nakaliang ka education jo ka sokar meghalia ka slam pelat ban provide la ban submit kata ka utilization certificate bat habang ikeli ya ke department hatu kai kadau tenrai ka pelong ka department ban slam pelat ban pelaj ban submit kata ka utilization certificate nakaliang ki bor punya kim simla ban ay kata ka message ka baklia lan kata ka jing batai ka baklia balai kata ka balai nakaliang department balai na kasukar jela semplat ban submit ya kata ka utilization certificate ba dai kani ka daw tenra ka pelong ba nakaliang ka ministry of education ka semjing ya ban pelaj kata sanction ya kata ka pending scholarship ya badangsa nam taki apinyo hajar ngot bat lada kasukar ka bagsang kasim lada kam snap lada kam pelaj mador ya kata ka scholarship sa pelaj kita ki apinyo hajar ngot ki kena ki badang dai banyo kata ka scholarship kasang kambal si bat pelong pat ka wi ki kita banitor state sports ketra ngiliyo kedua berki officer nomor jinsang ngilaya plan banyak kedua pada direktor dari nomor dan ke meeting sawai par kerja ngiliyo mungkin dua ber way ni ki officer badan ubadai hapo ni ka office terkam manakaliang jung kiro ngi suliyo ban pung nodal officer dari tai ka daw tana nomor ban nakaliang ke department kamla ban jubab da basai bat ka
main responsibility ru kadai jong nakaliang jong education minister hadum ta mene umpat simla san kanu ka communication ka ministry of education kani kamdai ka kamram jong kasanga ni kamdai ka kamram jongi bangi hapan wana pressure ki we ki jela ki yo ba ka scholarship ka por babyang ready tang ni ka jela ka jongi bangi hapan nakasnam sa kasnam kani kamdai kasin kong kasang nadu ar hajar ar puan ngi hapan mi sa surang bat mantaru ngi hapan mi biang kani ka failure jong ka sokar kani ka iba nakaliang jong katrat education khamtame education minister umdan kanu ka responsibility ban kit kya ya ka jing ban kit kya iksam ka play jong ka jela